Partai Barat. Petrus imba krau umi Alleluia Bajen riu bat neng tuk mi Alleluia Dosyak men bat kang risa Alleluia Syakib neng tulai penna Alleluia Kohimen kepada Pai Hau Trai Yesus Kristus Tongin nang Vendra Shushu Hau Trai Yaga Jing Tumo Jagi Nginang Ngais Kem Hau Trai Ulong Nang Yada Jagi Unduk Yada Yangi Unduk Sumar Yangi Unduk Pelai Dut Yangi Nakino Kino Gijimma Nakino Kino Gijimpa Dagabai Dilur Yaga Jing Tumo Jagi Yaga Parte Barokawai Yaga region in Northeast India, Yaga Meghalaya, Kamta Mega Kasi Hills, Ginang Duai, Autrai, Le Kampana, Hakajingim Jungi, Nakajingi Snega Jung. Hakertengopa, Barukun, Barumen Sri Bakoi, Kajing Aye Jumutrai Jungi Jesus Christ, Barkajingi Jumuble, Lem Barkajing Yasulak Jungamen Sri Bakoi. Kindon, Renka, Pati, Baron, Kohemen Kopana, Katinu Bale, Kapen Katmau Yegi, Nimdon, Jimpenim, Hauno, Uno, Uwepa, Light no Ujisu. Toginang ID, Yalade, Hauni Ujisu, Nagabenta ke Jimpenim. Naga benta ke jinglai luit nagi pop ki sanctuary. Yenda ngilai luit nagi pop ki sanctuary. Nginduk yo lut ya gabangin panau. Tongin sangya shipor. Ban kusulai alade. Panmak nautrai. Raikut hagamen siem juri. Haga jimur jimparkat juri. Banginduk kiar nabaro ki jait pop. Banginduk jingai no. Naki jimlin basuniya juni ba nginduk long ki bakui ban mane yaw trai daga donod ka basmur daga men siem bakui banduk yoman ya ka bor ka jumutrai hala juni halo ka pertai baro halo ki himen ki para juni to in sange shipon ban panma daga benda har ki dai kira juni Kotrai Jisu, sai kui ingi daga snapa kantor jame. Tang hame ko Jisu ni don ke jingkar me. Tang name ko Jisu ni dio jingma ke jingyara. Nga pla ha uble badon ngor baro. Bad happy ko himen ko para. Bangalale pop shibun e. Dagi jimpar khan, dagi ti, dagi kam, dagi jingle kre. Dagi jingle palat jangan. Da ka jingle palat jana da ka jingle palat bakrao e jana nama kata ngagar pat ya ka maria bakoi kabayai sa ka te sudi ya ki angel ba kiri koi bariapi ko himen ko para banduai na ka benda jana ha utrai ublei jani ublei badon bor bara unis ne yangi badandala mapi ki pop jani unyalam yangi sha ka jingi bam jeka Try to eat
Tong India Dubai. Tangin Dubai, nagabenta ka partay Marokkawe, nagabenta ka regioni, nagabenta ka Northeast India, nagabenta ka Meghalaya, Kamkarpang, ya ka Khasi Hills. Pautray niya na yangi na kano ka jimma ka jingsir. Kamdame utray penduno ya ka bor jam kane coronavirus. Daga jingis ne jame patrai yada sumari ini. Ablay ko pa juni da ka penmi pat ya ko krisukon jame mela jam ya ka bor janga jingia bala play lenti ini shaka jingim bang jikhu to ka jinglenium jani hakene ka ayam paska kan kingiu joy ini but kan pentimai ya ka jingim jani da umensium obadan hapo jani mi panya kini da ukon jame Jesus Christ trai jani uba im badasan sha padme lem badamen sium bakui vai uble jino la jino Jumple lagi kami apostol. Kalau kau usah berkawan kau dulu kau kata. Kau Petrus Yohanes kinakan hau paipa. Kiling do urang ba cuma tempel bagi sadusi kilawan cegi. Kila seudong nomor bagi tagi apostol kila pernah ho Yesus lagi pat. Patna kata kila hikai cumi pat na dibayar. Kumta kila kemeki kila set lagi habdi. Haduk kum nasai namal ba kalajan min atar Henry Bon kibrayo soye ka kubor kilangi palajan don halu sahaja buat kirang ba kum nasai kirang ba ju itu men kisan kister ai kilai lumang ha Jerusalem kilai keduk ya undo orang ba aras padia ukaya pas ya Yohanes ya Alexander padia kiwe pat kibahi ngasem jom orang ba kila punya yang apostol hat macam ki kila kali ya ki jaga borayu ni ya ka kateng jumno kila le ya kali Teu Petrus ladap mesin ko lejbah ya ki kono sishar jom paiba pat ko tumen kosan ladap iten bishare minta kasni syapang ka kambo ba ya bat kumnu lap penkoi kia ya to te pibaro pi pai sel baro ha kateng jom utrai jum Jesus Christ Nazaret, ya ba kita sangat na, ya ba blame aku empat lagi bayar. Cakapnya kekerten, ini biang hani yang macam bi upah lakoi. Ini ulong umau yang kapi, inau teh lakukan taipen, penban lalu mau dong. Om John Jingkem, haulu wepat, naba Om John kawepat kekerten, hapok kepeneng telah air beliau, jaga bahan penting ini. Kaktiin jom terai. Yesus mempunyai
Kajimpule naga gospel bakoit katkum uya anis. Ha kata kapor. Ujisu ula penpa biang yalade ha kisenran ha ka duriau Tiberias. Badula penpa yalade kumni. U Simon Petrus u Thomas ya ubala kot Didymus u Nathanael u Cana ha Galilea u kun u Zebedi kikun u Zebedi but sa arngut kiwe pa ki sinran jagu kilaya dong lam u Simon Petrus ula om haki ngan le tong doka kila om hau niru ngin yalle lam bati kunda kila yalle bati but kila kiu hakali Henry haga takami kimshim ngat eye na hama bakenjat shai ujisu layang harut kaduriau Henry kisin ran kimshim itu pada ujisu te ujisu la ang haki parlo pingat doka eye kila jubab ia u ian ulapong haki berat ya kejar syapang kamon jogeling pat pinga kumda kila berat ya kejar syata pakim shimla tanshu yaka namarba langat bun tan ki doka utau sinran yau ba ujisu ii ulapong habu Petrus ude utrai habu Simon Petrus ulayasno bade utrai ulapang yala ki jain namar ulalau jain nagabenta ka jingtray but ula renko hapo Henry kibe pat sinran kilawan hakali
kiatan ia kejar kabadap daki doka namarba kim shim da jingai ye na ringkeu tang kumba aspa pro enda kila poi haringkeu kila yui ia keding renga hangda bat ia kedoka kabalasam haka bat ia upu te uji sulah ong haki wanra kato katne kidoka babidam syungan Simon Petrus ulale syakali badula ring ia kejar syarengke Shistai kidoka he Shispa sanpo lai tili barra Wad laki bun kata kejar kap shimla kat setia Uji sula ong haki ale ia bang Om dan mano na kisenran ubab nut keliau me uye melatit kilatit badai utrahan Kumta ujisu ulale badula shem yaupu badula ai haki nanda ulale kumju yaki doka kane kade kasin kabalai badu jisu ula penpa yalade haki sinran hadi bala penmipa yau na kibaya ka gospel John utrai ko hemen ko para pai ha utrai Jesus Christ kadba ngidandon ha kene ka ayom paska ngidang yosno ya ka jimpule ka bayade ba ka jimmi pa jogo Christ ya ka jimpau jogo ya ki apostol ulako abanna penngam jilliyu ya ki apostol ya ka bor ba ka jinga ba ka jingyo ma joga jimmi pa tu Christ lada kim yo ma jilliyu ya ka jinga joga jimmi pa jogo Christ kimla bani ala ya kiwe syapang kene ka bor lada kim tre bani ala syapang kene ka bor joga jimmi pa kibru kim ngeshu lada ki shuam ujisu la nongle kamberla ujisu la im kumbalai pula isnem haka pertainan da layap no ondon babun mungkin nge Henry nama rakis tanpa no ya ujisu ya bersyaya ula mipat dia ubra ula pen mipat dia yau don bun diberiu kilas tamban syania ya ki apostol kajimbon jogi paipa kila nang roy katba kila yala ya kane ka kubor ha kerleng Yusno nya kajimpule kumbasan hajar mut ki beriu kila nge kilas tamban nge naka siro syakasan hajar mut bale nama kabor jaga jimmi pajo Chris Yusno nya kajimpule bendiko kato kenno mut kilingdo kiran balingdo baki sedusi kilas nutul nama ba ki apostol ki alap syapam Jisu balami pada ki baya bat kamta me ki sedusi kimla bal pedia syapam ke kubur juga jimmi pa nama kim simla ngai syapam ke jimmi pa jongki baya te kilas nutul bat kunjuru kat syapam ki apostol kila keren yau ba pila penia ulami pa Ublay bila penmipa kuno kilaban pediang kalau ke jingkina harta tru yaki nama ardai ngopi la peniap ya Yesus andre ublay bila penmipa te kalau ka jing pape jogi jing smoking jogi jing sosi jogi ru haga jo kapor te kilaban manong ye ki apostol pideban sange bandiala syapam Yesus Henry ki apostol kilawan kumno ngim don kiwai pati kerteng bandiala lain no ya ke kerteng jong Yesus Kristus Ondan jimpeni hauno operiu light no ha kekerteng Jesus Christ. Yani rukum cukup himen ko para. Kamda me ha kene ko por ba mentang don jingdi. Ngilagi usno ke kubor. Naki posho ki por amalla kasni te ngila lap ya ke jimpang hanne ha ka kasni hills. Tingi don jingdi.
Tinggi ngilaban na snow kusulai jimur. Lase labandon pun gibrukin sawan pasiaw hangi. O pile kumda. Pingai dia kene piduai kumda ter. Lase don ro ki bawan ban ki kai bakalaya pihagane ka por jang jinja. Ngide ban lamba kusia. Lase don gibruki bano kamendo eventuai au Jesu pale nilang ki kristan henre pay minta ka jimpang kalawan shaderu. Te don lese ki beri ki menterua ya pi takawai pa kenendiru. Usiarba. Lese ki beri ki man set ya ke sendur jompi. Nang ka bentuai hau tra Jesu henre inti. U Jesu udon lut ka bon halor ki baro. Lese u blai un su tinju ki si por apon. Kalbang idang roy haga jinge, kalbang idang shanya hau Jesu, unsu tinju yini. But hadu kat no ni ngam jiliu ya ga jinge. Tegide ban long yaisha, hakane ka por, kalbang idang ya kendo ki jinge hakamat jumi. Tegi apostol bilang, don diwe pati kerteng ngin sechanya, lain no ka kerteng. Ngiru ni devan no. Ngin nyam shanya yano, lain no ya ukris. Ngin sekam shir, hem shushu, haga jing tuai jumi, haga neka por ka bamenta. Kenapa? Nginduk job rengka pada Yesus. Haga gospel nenda kasih. Ki apostol kila lekum no. Namar? Kila ting, kila amnut, kila kusulahai, kila kalad dia kecing kai tu Yesus baru. Yesus bilang, cari kedari ki bangsa mipana ki bayam hagas ni kabalai. Henry kini ki apostol haba histam ban snow kenja, haba histam ban snow marwe, haba histam ban snow tie. Kila telur jingi kai tu Yesus. Bun sim kane kalau ke jimma haga jingim jumir. Habawan ka ler jangke jingtin jo. Habawan ka ler jangka jimpen shoy pai ke jingtin jar. Ngistang ban telur mensia. Ngistang ban pai no biar ceki kamba menchua Petrus. Jesu lakon ya Petrus haka baudang trekam pakeling Bakaduriau nama ulang ubrio bemlin ba iya ikam akaduriau dan tong doka. Jesu la on yawu wan ale budienga ngan seperlom yepi nongdong brio. Minta pat u Petrus habawan ke jingge beri habaw ya kendo ke jingjing jar kindia ulang ongkom no yang ale tong doka yang nama kamran jimur syo yang abangan sakut kumne. Tekiwe pagi nombor ru kilapur. Kenya murki apostol jo Jesu kila lek dan tong toka. Bale kila pelaperka don lashu yangi banshu nge ya Jesu Kristus. Nama la ulaya la tep ya te ngishanya ya nopa. Henrangi oi Jesu umjugino ya ki babulaji. Jesu umjugino marwe ya ki babulai. Lada Jesu yanga badiapi unju ino yangi marwe. Wadhaba ni ino yawo. Wadhaba ni krat yawo Jesu unju krat no yangi. Pe yagine ja apostol kila treshi tombaro shimi. Bak tinu bale ko kim ngat eye. Bale kilong ki expert kilong ki bamlim ha ya ka duriau Galilea nama kaying jumu Petrus kade ha ka ringkau jong ka duriau Galilea ha khabarno baru kile ki hingyugut ki apostol kila don ha kaying jumu Petrus minda hawa kile lei bentong doka ha duriau kram seiso ya ki jingtre jogi don ki por habang niru Haka jing kusunahai jogi, haka jing jar jogi, ni persam malebon ika, endrengis motu, kalam seiso, kalam Jesu kam lawan pin seiso ya ka jingim jogi lado, ladadan keberi kiba perkat, ngamdon kamu blek, ngamdon kam jing tuai, ngamdon kam Jesu kilong kiba bi sisha. Haba orang ka jing tenjo shipora po, ngide balong kiba yaisha. Nide balong kiba yai ne bar Jesu nanda
Ujisu abang ujisu leyoi kile ki apostol kitang tong toka ha ka duriau ujisu ula shom har duriau ula penkre bam yaki ujisu la sautu kile bapli kila leiban tong toka nama ketengan kimdon bam kimdon di ha ka jing snow kot la kile ki bapli kila klat no ujisu shipo enter ujisu juklat yaki Uli Yesus la sautu ka eka jindon kam jom kini ki apostol minta na kita kada ka tino lengon Yesus la penkre bam yaki ula shet po yaki ula shet doka yaki padula ap yaki ha ro duria bonsin Yesus ko ap yaki kumne Yesus ap yaki barabo wan hakene ka porba minta Yesus dang ap yaki we hato ngidonne emya ka por ban wadia Yesu ban kongo yo pe hanne katino la ka hikai ngiro chapa ka jinkor dor jo ka jinkongo Yesu la ang ki apostol hato ko kul pilayo ye batyo imbat ngane ye badu Yesu to bread na ye ka ja shakamon jo kali kila kongo kila melada de mangi ngino baroshimit kila tre imbat na mita pit melawan mal hikai ngi gumne engin tip sai kada rondon do kashu haturia menda Henry kini kilo ki apostol ba komu ya Yesu haba Yesu la berarti ke jasa kamon jengeli kila komu unsin ko himen ko barang ini ben sautu Yesu upin seiso ini upin mi ya so babata nangi haba ngidon ka mensi yang ban komu ya Ujisu ubala mipat na kabaya ulaman penseiso ulaman kerku yangi habang idon ka mensiyam pankomu minta hakane ka porba minta idon ka pankomu kam shirhen haka jintuai haka bapalod ya ka porjogi wadnam snap yano bawan man hikai baklaya bi wadnam komu yano bawan ban yalam baklaya bi wadnam komu yano bawanong patiently pidon ka jingermen wadnam komu snap ya Yesu snap ya ka jingi kai bat ka jim batai jang sarka ban ngin sejok ha lord ka ne ka jim pamaru ngin sejok ha lord ka ne ka jing stiu wadnam smoki da ka jing komu da ka jingi Yesu un sela mingi sha ka jingja ulantik kai ka jingi jogi minta kumba ulantik ya ka jingi jogi apostol akaduria ulantik ya ka jingi jonga bajomi ya ka jing sosi jomi ya ka jing gusulai jomi ya ka jing den jomi baro utik shania unsa panaik ibi unsa yadaya bi unsa kerku yabi kolong kebilong pa ko kon samla bayi ko kinna bayi patnukti Yesu don batbi unsa kerku yabi unsa pensulai bi kapar bela ke kemajobi dua ya Yesu berit ngiai tilut hame yana ka jingim habangis no kodla habangis no ti habangi kusulai ngi wanshami medik lupa ya ka jingai joli medik lupa ya ka jing tolajun shimti yagi ko Yesu shimti yagi ka sem joli shimti yagi ko ngi ti joli shimti yagi me ke pa joli shimti yagi marjan mar pa joli shimti abar ki bappa kamta me ki bangkat ha ka jimpang coronavirus kerku at pensule gishanya tang hame ko Yesu melam oblay balamita melam oblay bagi gidon tang ka kerteng jobe om don uno ubalaman penimini laik na mame penimini yadani sumari ni Yesu enya ko utrai Yesu Christ ko himen ko parang akan tu ya pi mana pentimai ke jingai kene kalau kapot bagi dia pentimai mani ke sini ya ke jingai jadi lem kum ta upaman dunia kabu tangina yang panina pala ya ke jingai jadi hau Yesu ngange hau play pa badan bor baro unang tao ke bening pada kendau bad hau Yesu Christ ukon bamarwe jadi utrai jadi Yau bala puna mensiam bakui. Yau bala kana kamaria tesoti. Yau bala shada bain hapo Pontius Pilatus. La sana pnayahu. La yau la tepyahu. Ula yasha kibaya.
Haga sngi kabalai ula mipat na kibaya. Ula kiu syabani. Usyam syakamon ublay upa badan bor baro. Nangta unwan pa dan bishar ye kibayim bat kibaya. Ngangi au mensiyam bakui. Haga balam Catholic bakui. Haga jingya sila kiri kui. Haga jimma pikipop. Haga jimmi pa kadok. Pada haga jingim bam juga. Amen. Toya tuai ko himen ko para baka jingkinia jonga bajampi kallam ka bapdian ha ublay upa badan por barong kopa gitarwa da ka jingkamen kini ke jingai ha ka ne ka ayom paska ai baka yukens bangelenium kana kam penjan ini badu kon jame but kana pelai lut ini naga jing ting syapang bara ke jimpang kam tame ya ke coronavirus uba im badu basan sya but me juno la juno utrai undon rengka bakim to kentiu yana ki donod tonginai u ya utrai ublay jangi dashisha kalom kabasyong hak bad kabade kadeti jangi bad kajing penim yangi hamal kapor Banyaro yame kokenran. Henry kamtam hakene kam ayom paska. Ninyaro pendanduram shushu yame. Haba yawu kris ukun lambarot paska jangi lakinia. Mauke ulang ukun lambarot bashisha. Ubalakitno yaki pop kabertay. Da kabaya ula job iya ka jingi ap jangi. Pada kabamipa ula penyo biang hani iya ka jingi. Namar kata, habala dap mian daga jinkamen paska, malaka jai penri, karisada ga jinkamen, but what ki bor paling, rengal baki kinhon angel, kiruai lang iya ka jinruai baklen kod, jom ka buram jame, katba kiai penbana. Hosanna, Hosanna, the right
me ka kelip ma ka ba kentang tam. Ka kelip ma jong ka jingle ka pala. Duai na do ka dono. Aple ko pa yo men simba kuin hala jangaru. Hala ki inga sen jaga. Hala ki kon ki ti ki jaga. Hala ki bigi pa. Hala ki himen ki para. Hala ki marjan mapa baro. Hala ka rika si hills baro ka way. Hala ka Meghalaya. Hala ka Northeast India. Hala ka re India. Hala ka Perth baro ka way. Perlai fluid igi na ka jimpa. Ya da igi sumar igi. Ishanya hame. Igi dia me. But ngesken men tip lupa ya ka jingdon kam jumi. Duai na do ka donut na ka benta ka jimpensne na ka benta ka porpamayan jago trai ban kia ko trai jisu karko karto ya bar ki kun ki ba shimenta ha kane ki yukerish ba koit minta ki ba bek hagi ki ba duai rangka bat kane ki yukerish ba koit pensla ya ki bara pen koi de ki bara dam men su ma koi dashisha melang ba koit ko trai Katemei jong ka jingkui barro. Namar ka tangi kar padia me to pen kui pen kan tang ya kini ki jing tarwajagi da ka pa ya umen siyem jome kom ka je halo jaki bakindu ke lalang yegi kamme bakasna jamotrai jami o Jesus Christ haka por bala dino yahu badala ka mons nobha ula padiang ya ka jingsha shito ula shim ya upu badaka wa aingu yame ula kedia yahu badula ai hala ke sentran upom toshim badabam nakane pi baro namar kane kalam ka mejjana yakaba enaiti nakabenta jumpi Padiannya ke bawah coba Yesus hala jumpi. Haka juga hukum endala layabang. Ula shimya ka kuri badaka ba aingo biang yami. Ula ayaka hala ke sentran uom. Toshim batudi na kanepi baro. Namar kane kalam ka kuri jangas nam jaga. Janga jutam bati mai bat bang jaga. Ya kabayan pelmi naga benta jampi. Bat naga benta ki babol. Ya kaban map ye ki pop. To le yakane ban kan mau yanga. Senang jemu Kris nang sait kuit dia ni. Kajimaya jong kajinge namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia ba ka jimi pa jamu ngi tarwa hame ko ta ya pu jang ka jingi ba ya ka kuri jang ka jin penim ngi da ai mo ai de namar bala niu yegi ki ba be bania hakama jome ba bal shakri yame da ka bas ngeverit ngi kar pa yame ba ngi ki be yo benda hakamet ba ka snamu kris ngi long ki bala penyata le kawai da umen si bakoi to ken ma ko traya ka balang jome ka bala priya ha satala ka parte but the benjana ya ka ka jini ranka ka do Francis uppa bakoi jani Father Anson administrator of the diocese but bahar ke lindo but urinium to ken ma lemro
ya ki himmen ki para shinran barkinde ki bala yogi ya data ba karmen ya ka jimi pa badia baro ki bala kladno ha ka jingis ne jame to pediang ki shaga jing shai ka ba jame to isne ini baro ni karpa dia ni kenapa rengka ba kamaria te iso di ba kui ka kami jamo bele ujasa ba kui do korim jaga ki apostol ba kui Francis de Sales ba kui but bahar ki requit ki bela binsno ba ya me pateng la pateng ngindo lam ki ba bit ben ya bindalen ha ke jingi mam juk but bangin ya ro but pendon bro ya me da ukon jame o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallam hame ublai uppa badon bor ha ka jingala kawai jangamen siyem bakui baro ka buram bat ka jingala jinam la jinam amen ko himen ko parang inang tuai naga benta baro ka jing tu mojani pangin tuai ka pang bau trai nang ya da yangi ya da ka tain jani ya da ka northeast India ya da ka ribaro na ka jing pang ka bajur ayo terakhir nang pinsange ya kene coronavirus inang duairu naga benta bar ki bedak pe na kene ka YouTube channel ya pachimenda ek Eucharist bakoi ko terakhir pinslay ki baro pinslay kene ka channel ai kinang yo jing koi jingkia kinang yo jing nai lu naga jing ti naga jing kuslai naga jing pang naga jing shitam menang lekam berla lemba kene ka channel ka bakidang pe pinslay ko terakhir ki baro pensulai ya bahar ke badon bentang ban penni ia kemas bakoi ke jing dua ya kene kedur kerkoi ki cover ke jaga retreat center baro apa ke jing elam jaga ba master baro ki kuat semula baro ki rempa baki nang ya jing le ke jing ai ke baro kerko kerto ki father ke sister baro kopa jengim ba bening kalong ke bakoi ke kerteng jemi kan wan ke hima jemi kalong ke mon jemi ando beli to ai yang ini mentah ke Jepang jadi ke bahala kasih bado mam yang ini yang kan jadi kumbangir ni mam yang beres new ini bad wat elam ini sya ke Jepang shoy Henry to pelai ini na ke basiniu to pelai yang ini kerpat ko trai na ke jing sini baro na ke Jepang na ke jing shutam kam dame na ke coronavirus ha ke jing spon jamme ta jing sub jing sai ha ke sni joni kenapa ada kejingera kejingi senejame in lai para bona kapo pangin yo jingya dana kejing jar baro kapang idanga kemilen dia kejing kermen bakui pat kejing wan pa jung nom penim jungi o Jesus Christ nama Yesus kalau kaitma rajumi kalau kalau cino la cino ko trai Jesus Christ me ubala on haki apostol jame kejing su ngai happy kejing su janga na ai happy wat pe eki pop jungi Henry yang kejingnya jengka balang jame, pada kejing spon jame, to ai haka yang kejing sud, pada kejingnya terlekawe kat kon gamon jame, mame ubaim pada basensha, jenom la jenom, kejing sud utrai kandon barabo rengka bati, dap dah kejingnya utrai, to India market. Hakumi ukur lambro jamupra. Hakumi bakitna ka pop jaga perte.
Suketo ke bala kwasya ka jing kawai jugu kun lambrot. Kami pada senam jugu Kris kan ri yang asya ka jing pam juga. Haka jing jajar jaga men siam jungi. Tong inang ya kendo ya Jesu balami pa. Nginang IT habu. Ya bahar ka jing menurut ka jungi. Utip lupai ka jing don kam jungi. Udang am ini. Kalbang inang treshita. Kalbang inang amnu. Kalbang inang sosi. Kalbang inang snow marway snow kenjang. Kabang idang snow ting ya kejimpang corona. Ujisu udang yoi ya kita barong. Ujisu tip lupa ya kejinge jogi. Kejing ting jogi. Inang IT ya bahar ki kun ki pangan haka ne kejimpang mentang. Haka northeast di dia barong kawai. Haka Rika Hips. Haka India. Haka Ribaro. Inang duwai na kapentang ki bayu. Inang kerpaan ya uterangai mau nang pensange. Ya ka jimpin priang jom kane ka jimpang ina gerpangan ba unang yada yaki unang yada yaki kun ki ti ki jogi unang yada yaki himmen ki para jogi unang yada yaki kimi ki pa jogi unang yada yaki marjan marpa jogi unang yada yaki doctor yaki nurse yaki nong tre sarkar yaki nong yalam jongka sarkar ya baru ke batrai syutam banyara ya upai jogu bele hakan eka por jaga jinjar ai ka por utrai kana makia kumbau jisula ap ya ki apostol batrai syutam baroshimi haduriao kumbau la shat ya ka jimpam naga benda choki ai nang shatru naga benda jogi ya ka jimpam ya ka jinkmen ya ka jingsuk ya ka jinglai loi ya ka jing koi jing kia ko jisu bi i minta ki kon jaga perte baro ki don ha ka jibu ka jima menam pen kre ya ka pa menam pen kre ya ka jing lai lui na ga minta chungi menang is nelem ya ka perte baro ka wai menam pen koi pen kia ya ka perte pangindu yo an pai sha ka ying bakui jame ban mani yame ko jisu ha ka bangin sa jingai na ka temper bakui jame Ngidon kami ya kajing yaram ke jame pangindup yawan pai kloi ko trai pan mani ban piang ya ko sakrament ko himmen ko para IT ya bahar kajing ya jame ngai thau Jesu unum ino yangi unum klat no yangi udan rengkat bagi
udon hapo jangi pai no shawo wat no pai shu ya ke jing tin ju jang perthe pai no shawo trai badon ka bor halo jambi badon ka bor halo ke jimpang jing shutam ya ki kiniang baro ginang rai ke ti ginang ya royal jisu daga bai tilut ya ke jing anu jangi un soman ya rap ya ki kumba ula ya rap ya ki apostol naga jing snow marwe naga jing ja naga jing tre bang seiso ujisu la pen seiso ya ki kam ki jam ya ki jing tre jaki kunjuri ya ki baro hallelujah 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 kotrai jisu me wada ranga bagi minta mena kiar no halar bar ki konja me ki basa talaga partai ko jisu ki batia ha ki hospital ki badon hala ki inga sem jagi ki doctor ki nurse ki namtrai sarkar baro ye ki nangyalam baro jagi riba per amda me ha ke ne ka tain jagi ke north east india baro ka we ha ka me ha laya ha ka ri kasti hills ko jisu ai ka bor jo me ka nang wan hiya halo jagi we me ubala mi pa wan jingo yangi wan ka ta yangi wan ka dum yangi wan pen koi yangi wan ya da yangi hallelujah 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 kotrai jisu ya bar ki kon ke bashanya hame ke ba paish hame ko jisu kar do ya bar ki kon ke ba pen kon kam ya kane ka channel man pe dia ka mas ba koi wan shimmen da ka mas ba koi ya ka jimmene sakramen ya ka jing do ya ka jimmene ya ka jingi kai baro ko jisu pen slay ki baro hallelujah 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 ai bor ko jisu ai bor shesho ko jisu ya ki ka sem baro ka we ya ka ri baro ka we ka time baro ka we hallelujah hallelujah pendu no ka jisu shisandon ya ka bor jagre kiniang ka jisu ai ka mejani ka nang yo bor shushu parshai kine kiniang ka jisu hallelujah hallelujah ben klain ka jisu ben klain ka jisu ben lot na ka jingdi nagi ka jingam no jagi jing ko slai jagi hallelujah 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 ya da yagi jisu daga snam kar do jabe ya da yagi jisu hallelujah hallelujah tuai na do ka donun papin du bio ke jingkor ko nau jisu belami pa papin yo jinga e ka jingkoi jingkia ya ka jingya dang ka jam tong in nia tuai kopa to yai ya dang ya ka ne ka rambe kristan jani kamda me ha ka ne ka por janga jimpang ka jingshitam ya ka corona virus to yalam yingi shaka buron janga jimipa balakula sa shisin gas hangi ha ka yukeris bangidang shulenium ni karpan ya kane lemba Jesus Christ utrai jangin utrai undon rengka bepi ublei badan bor baran ka kuyapi uppa barukun badomen siyam bakoi ya laisuk pen bana ya ka kubar jo ka jimmi pa hallelujah hallelujah Chispa ibe.